Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Daitan, tay sardinas, maray. Kunak kaya may salaang alata sardinas ti gatangag. Mano aya jim bagam? May sa karton. Na, nagadumot dun? May sa karton abasik ken may sa karton adakkel. Apay agumulpi kay ti sardinas. Mano ti bayad dagita, maray? Na, nagadumot na kwartamon, mare. Nala kwenta kit din tayawid kaun. Ha, kwartalaan, adua. Na, kaslamat awan magatangan iti kastangar aramidem. Ay na maray, damag ko ngamin nga isikyaw. Narigatan ti maawanan iti abastaw. Kinatang mo amin daytoy dua karton a sardinas. Tuyang. Naa, apay akas taunay ti sidaw mo. Nagadown. Anan mo nga dagitoy? Ikat sidaw ta. Pag sidain nak iti sardinas, iti mano nga aldaw? Makatawon. Anya. Di mo ayaan mo nga isikyo tayo manan. Iso anang gulpi akong iti sardinas. Wala, ang nagadun ngay. Oh. Dua karton. Reklamo kala, reklamo. Ala, bagkatam kideng. Di ka kat agyaman, taing gatangan ka iti abastom asidaang. Di ka pa'y maibaon mo. Nagsadot ka. Sino ti pagpupuduta man tay? Nay, napananan ni Uncle Mau. Pimanawan nasabat ko dita agdan. Bimabay tay. Ngimatuak mat. Ay, pinanawan nakgaya mo tayo dyan nga Uncle Mau. Apay nga minayaan tay. Ibabaon ko ang mapangumatang iti Teresena ni Marikwanang. Ang di nakit din kayat. Nagasidagmat deta tersina ni kagawad ko anang. Katwan. Ala, siya konti ibaon mau. Sige man langan, kwarog. Anyaya ti gatangak. Ingka gumatang iti sardinas. Anya pay. Day talaang, tawan kwartak. Sige antay. Alam di paggatang mo iti rabaw ti lamisaan. Unan tay. Nay, anyat sirsiripom diti tersena kwaraw. Kuslawan mo't la ako masardinas kagawad. Talagang awanan. Inibos ni Marituyang. Sa pagpagpagatang ni antik iti sardinas. Ay, awan na. Mapangkan iti sa bali nga store. Nagadayumat iti sa bali nga istar. Ay, jakman amo no apay aginulpi ni Marituyang. Sige. Ibagaklatan kini antay. Sige. Naibus tilakok, kunam. Naibus ka no tila ako ni kagawad ko anang sardinas antay. Anya, naibos adagos. Nagadulay di kalman Ginulpi ka no ni nanatuyang. Apay ngay aginulpi na. Di nakadiamaw nga ado ti agkasapulan iti sardinas diti barangay tayaw. Sa nasakti ung tamaan tay. Hay, nasken amaamuan ni Uncle mo daytoy. Apay akas to tiraman tin lutom. Dungaw. Apay, anya tiraman na aya. Ay, awan tiram-raman na. Ay. Asinaw ti mangi palawag, no apay nga awan raman na daytoy si daon ita. Siya kantay. Kas kala ag-recite akwarag. Taintayag mo pa iti imam. Amok gayam ti sungbat ti saludsud mo. Sige nga rod, kwarog. Ipalawag mo. Nga main, naibus ti sardinas alako ni kagawad ko anang.
taginulpi ni nanatuyang. Da. Sardinas layat ti mabalin agatangan. Ngay laok iti sidan. Siyak man ti sumungbat, angkal. Na. Amok ti sungbat na. Sige, sikan ti mangipalawag, kwarog. Ti sungbat dahi diya sa ludsud mao kat kastaoy. Awan kwarta ni antay. Sardinas lang ti kabalan na agatangan. Na. Agure ka. Anya jay ko nam kwarog. Asino tinanggulpi iti lako a sardinas ni kagawad ko nang? Ibagam, kwarog. Ni nanatuyang, angkal. Itaman pa. Numabalen, saan ko maagulpian ni Mari Tuyang ti sardinas alako ni Mari Kwanang? Bayan yun. Damagag tuno apay. Rumbang laang. Tanay, awanan ti mabati agatangan tayo. Ay, itimpla nak iti ka pa. Kwarog ka nakan. Unang kail. Agkapiaklangan. Awan, ganas ko amangan. Kunak man numay sa lakape kan asukar ti gatanga maray. Gatangag amin alakom akapikan asuka. Nagadumot tayo. Sige kitdain, kwintaam amin ng numanaw. Awan mabatin ano gatanga maaminan. Oh, mano ti bayadak. Nay. Enroll mo mo dahi ta nagadwa kwarta maun. Mano kunak, tabayadak adagusan. Mabitla nga raw ta kwinta ay. Darasam. Ang pagpagatang ni uncle ko iti kapi ka na sukar, kagawad. Anya ngay titid ka kat naibus mo tilakok akape ka na sukar. Naibus manay. Wen, kwarog. Ginulpe ni Mari Tuyang. Ha? Di ba ikat sana na makakapi ni uncle ka, oh? Ay, jak man amo no ape agumulgulpe ni Mari Tuyang. Naibus ka no tilako ni kagawad ko ng akapi ka na sukar, anggal. Oh, nangag mo inteng, naibos aminay. Uradya ka basitat? Nawan anggal. Na. Ni manan Mari Tuyang tinanggulpe. Wan ka na, wantay. Ay, masapol nga agaksyon kan inteng. Madinti kas ti mapaspasamak. Gapo taado ti kwartada. Gulpien namat amin ang alakaw. Ay madimot ati kasta. Kaslamit din pag groceryan, dahi to'y balay, tuyan. Bayam kadilaan. Nagado ti abastutan. Ay, tapno saan ta mabisinan iti panawon ti isikya. Oh, nawatam. Nakangagam-ngag, ECQ tayo manay. Dagiti kukumarek iti abagatan. Dagiti pada machismusa. Asino kumapay nga iti sabali apakaamwa kadagita damag. Mamati ka may, kada kita ibagbagada. Apay kit din na saan, katda kami tagkakadwa. Ay, agoray ka ba daw? Anya nga tapay ti kurang da ito abastuta. Ayos taon, di mo na yunan pa'y. Ay, amu kung ti kurang na. Inak gumulpi jay tirsina ni Marikwana. Saan ko mabalin nga ilako amin kan katoy baga sa lakok, Mari Tuyang. Na, apay asaan kat bayadak mag... Aw, manaw. Ay na, uray kig tutan nakditado a kwartam. Saan ka latalakwan? Ibagamlaang numanaw. Di oray mamlayatan nakditay ti danaw kas ka nasipat. May sa kilulaang titid kaw. Anya, No kayat mau, ingkagreklamo kan ni Kapitan. talaga mapanak. Ibagak nga irikop nan to'y tersinam. Imbagmat Marey, tada pa'y lakom abagas. Tanay, ado ti umay gumatan. Wen, Mari Banang. Danda ni gulpian ni Mari Tuyang. Gulpian namanan. Wang nga raw. Gatangan namat aminan. Ang amjak intad. Imbaga kamay sa akilol at alaan na. Ay, nagadulang nga rudan ti ginulpi na. Wang nga rod Apay kanong amin aya agumulgulpi ni Marituyang itilakom. Awanan ti katangan mi a sardinas, kapi ka na sukar, taginulping matan na natuyang. Agong unget ka, kwaraw. Talagang agong ungatak. Dandani pati bagas kat gulpiam. Na, apay ngay, agumura ka kanyak. Anya amin ti pagkaskas tama ya. Ag-ECQ tayo nga raw. Nagkuna. Siya, Nagararamid ka iti istorya. ay nasa anak nga aramid iti istorya, kwaraw. Fake news na ita.
Awan mo timbagada nga isik yaw. Kano nagado ti mangibagbaga? Asino dagita nagadaw? Dagiti ko kumaray. Nagaduda. Aw, kayat mau tasaggay saag. Sanang tamok metlaeng asan apod no ti bagbaga dagita ako kumaray. Ay nasan ka ngagsao iti kasta kwaraw. Taisuda ti kakadwak iti biga. Aldaw, malam, ken rabi. Basta. San yung nga ibusan dagiti lako ni nanakwanang? Tapno at damot gatangan may. Isikyaw. Nakadamagan mo't ni Mari Tuyang nga agisikyaw tayo manan. Jakman, amo mare. Awang matimbagbaga ni Kapitan Nakasta. Ay, agar aramid manan ni Mari Tuyang iti istorya. Ne, apay dagita babae, papananda. Na, ay, dito sa matersena, Maray. Umay kami gumulpi iti lang kung kagawad. Anya? Nagado kayon agumulpay. Ibagbaga nga ni nanatoyang nga agisikyo tayo manan. Ay, aguray kayaw, mabitlaang. Ni, apay kagawad. Saan kayo ngagpanik, bayeng? Ha? Awang matibagbaga ni Kapitan nga isikyo. Ay, kastaya, kagawad. Inteng, baga ang mandagi ti babae dito yung barangay tayo. Tanay, agpanik baying damutan. Taapay nga agpanik bayang da. Kat no iwarwaras ngamin ni Mari Tuyang nga agisikyo tayo manan. Apay ka nung nga agisikyo kuma. Ay, day nga ro, teing ka ipalawag kadakwada. Ta sino nga binayat nang ibaga, maisikyaw ti barangay tayo. Ni kanu nga rod Mari Tuyang. Tilalaw-lawatin tayo siya tao. Ingkan, tanay. Agpilit dagiti babae agumulpi iti lako ni Marikwanag. Ay, agtal na kayo! Agdaytan ni Kapitan! Agtal na kayo! Umay ko ibaga kada kayo. Asan arumbang agpanik bayang kayo? Patpatsin na nga minti bagbaga ni Marituyang agisikyo tayo, Kapitan. Awan ti kinapudno dayta. No maisikyo tayo, siyak ti umuna apakaamon nyo. Saan atila konforme a tao? Nangagyo Kan apay nga awan pismas kan pisil diyaw. Awan pa social distancing yo. Talaga maisikyo tayo no saan kayo sumurot kadagiti health protocols. Kaya't yaw, tamultaan da kayo. Imbis na mapang kayo agloto iti babalayaw, wano tulungan nyo dagiti asawa yo iti trabaho da. Malala, gawid kayo, no diyo kayak ti mamulta. Kita mantuyang. Kita dagiti ginulpe mamakmakan. Hay sus! Kut-kutunanan! Surutan tinagnaan dagiti kuton. Ha? Ay sus! Napandan ijay silagta! Kain, Ay, uray dito sa alas! ayan nan nga di isikyaw nga ibagbagan. Iso mga minti warwaras dagiti kukumarik adamag. Binutbutang mo dagiti kabarangayan tayo, tuyang. Ay, Angam kita man, kut-kutunanay dagiti ginatgatang mo. Sayang, di kwarta. Pinaayaban ka mare, takayat ka akasarita, ha? anya nga iti pagsaritaan ta, Kapitan. Ti warwaras mo, nga gisikyo tayo, kat saan mo't apun no? Apay, Ha! agungat ka kanya, Kapitan. Apay, madlaw mo? Una, taagpangpangrem ka mag. Ado nga min tinagbutang iti warwaras mo apik nyos. Ay nagrigaten ay ati maungtan. Iso adimon ulitan tikas jay. Tando ulitan painay. Anya nga iti mapasamak na ulitak pay, Kapitan. Ipabalod ka! Ha? Ay saus. Uray laag parsyak mo tapanang ibagam nga ipabalod na. Naa. Ay dagiti nasasaya at aba nagtiiwaras mo mare. Saan apik nyos? Wunan, Kapitan. Amukton inton maminsan. Suray. Ay, nanatoyang. Liklikam ngamin tagiwaras iti fake news. Taado ti parnuayan na. Butang kan amak kadagiti kabaranggayan. Ala sige. Dutan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana
manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.